Valmistustapana rakentaminen. The preparation of the drink gin tonic by constructing it. Ota lasi ja laita se viilenemään. First you take the glass and you cool down it with ice cubes. Ota tarvittavat raaka-aineet esille. Take the ingredients that you need. Kaada sulavedet pois lasista. Replace the ice cubes with the fresh ones. Laita tilalle kuivat jäät. Kaada alkoholi. Measure the alcohol. Toppaa tonikilla. And add the mixer tonic. Sekoita baarilusikalla. Stir the drink by using the bar spoon. Laita koriste. Add the final decoration. Ja juoma on valmis. Voila, here is gin tonic.